Sinimung kisah sengno sai kenarodi. Ani momong Pohar Jamatia. Ek nung ni short film o nini tema rules tong, ba tema nini oras samung ba tong bono kisah sai kenar. Ani karakter ke je David karakter ni dol. Ke bumung oro film to mung mention kiri. Ani alada stories nama ni, mana back of the stories nama as an actor. Bung tong bung salia naik yang ki sih na mo. Ke nung bahai kia mo tai tokis nam thani bo nung kereng phai ka kisah sikhe sawo. Bela interesting stories do. Sai kenar na. Ang gang to tong mani NSD tong mani ke pai phai tro ang. January sopai kya ke temasa filmmaker tong boy malai kan ke boy sam khali ni hi sung cheng lai tro ta ge cheng lai mani khana ke shoot na him pro tak chin director ploto boni omo sopai another message je because ang bona agi wo pitch khai ja omo he that ang nini because ang boni morok nukjak boni film ro nukjak short films ro YouTube o okay ang bona agi pitch khai mani tong je I'm a trained actor so ni nor samung tong ke please anusadi I love to give audition so boni message phai kha phai wei bano script ro la je amoni nang screen test ro di bano time ro la ta anor bela short time am to habituated ya short time samung khai ni ta puila problem kha character sanamani mane ang siang bu zor di khai ga bu zor di pull up khai ga sia but ani habituated ya am ha yang khai ni kisha long process that but time na ka around the 1 or 2 hours ona kana gai hai message pai bila director ni se pai chade bro ro siri ga cheng maning kha ang script por la David ni friend ni character ni mai ban screen test loading samani angka bo video shoot khai ro ding samana no wasola kisha jeng mani je information ma mane ang naila script por la ba ba ron di 3-4 bar por khana tei por ke sakam hi ma waso ta angka por la por wi kisha detailings ro naila mane aro space o tama tong jeman gari ro to mani angke space o ni simang to mani gopo ta hero space nang sagang imagine khainela tama tong then director ano freedom roja pura that you can improvise but within the context so ang to mane happy because freedom mai do so ang kisha pull up khain try khela improvise khela script mane bo context neo bisingo no improvise khai bono rola go bosala okay block khaila ke ting din sung shoot khaila ta Okay omo deni ni peila tokyo nung yapri na mane na bon sise kang mo de. screen no peila ya omo ni sakang butong ek duita tong screen no okay otherwise omani third or fourth third I think in third na Okay sung table mane khana jeni ni bangi koroksa nung professional lama ni yang acting ni mane samungo ya presiaman bom ta hai again is rifle simi deni ni wasong gotor tomani na suddenly sense khai mani se lokro na sai kan serai pro ni sing to plan kre but serai pro ni sini ang film rock belai nai do film rock belai nai jesu film pang agi durdo sono pa kya asobai nai ba mana nai aram nang jang kete kaje habit tong mani serai pro omo khani je buini haini chini teachers ro phang kha borno mimic khani habit tong sungba fan khani bang khai omo saya kalayo actually ha khain bang khai dolo ni bisingo ke bani ni serai pro basang bomo bisi nayo consume sung bollywood bisi consume khai ngaro ni stars no copy khai ro mane mimic khai ro ga do stage ro to khai ko angke serai pro ang kisha misha school tong pro musau angke kisha misha rasau then to tema sanai bang then college thang bu again film naija bahut naija then college pai si ang realize se ang actor musu ke ang research khaila je ang training ron bang tema khai mane kya actor sonang bahut interview nai mane phata ning thung west ning thung india ning thung nai je sila je training nawani lama tong ba ke different groups tong then institutes tong ni government institutes tong ga ha ke khai nai mani uzorawo no Tripura university wo
performing arts department masters ni first batch boro chalu khai ओंखे आरो entrance रही मा हां कमाई continue खाइला continue खाई NSD थाम सुमनी ओंखे NSD थाम सुमन NSD बो apply खाइला then NSD सिक्किम ने apply खाइमनी ओंखे NSD सिक्किम थांला because आं तब तक आं थिएटर बाय करन पाय आं थिएटर कैसे एमन मजा रखा न जे माने आं तो आगी just actor मुसुमनी but थिएटर खाया नि start दंगई शिखा जे एक्टिंग बाय तमा रिलेटेड तो म्यूजिक हुंदी डांस हुंदी बॉडी मूवमेंट हुंदी बनी नि लिटरेचर हुंदी न परया बनानाय हाय खाय नांनाय देन न डिफरेंट एस्पेक्ट्स शिवानि लांग लाइफ नि गम कायसा an मै एडिशन आइन था दानि मला क्यूरियोसिटी बांग था लाइफ के बनो बुसिनाय इनके हायके ताबो ट्रेनिंग ना मनला आवा सो जे ता अर तंगि टिकसा सामन खायने रूट लेवल रम हाय वा सो ता Ketabo nang utoke na kai bahay mato. Oh, great experience it was. Again, I'll thank my director. He ano cast Hemani. Actually, he considered me for the cast. Khai aram nangla because jini pre-production okay tongmani. Pre-production poro okay khai naruman ba ini execution no sung mota-moti close to the perfection to humaya but sumboni close to thangla. But I think almost 7 days filmmaking competition in Yawi. Take your time, don't care. I think they will kind of come young man so tamo. Take your time, don't like because as an actor, I'm to satisfyingly. As an actor, I'm to satisfyingly. Baki director is the captain of ship. The walking the come walking. Haita. Ketabo punyong ni je story. Drugs on TV. Kinang bom tayo kinaharmong je sini. Pero kung tayo drugs ni tayo ro phai tong je proper na case ro je SIV bangai tong kung tayo bang to ke bang tayo kim short film by mane to ba ke mane sini baro ro no buzoga na just buzok samna kising no film ba audiovisual medium ba film hundi theater pa nang kha very strong medium bo message ro ni bangai bas awareness spread khai ni bangai तक रेवोल्यूशन तो वो इनके रेवोल्यूशन तो सोसाइटी में मातो बनाए शाव था कि नंग फिल्म कैसा बाय बन नंग थिएटर प्रोडक्शन कैसा नंग प्ले खाई पुनु का वो भी तो रेवोल्यूशन पाया डेफिनेटली संग अवेयर खाई में उबरग ना ऑडियोविजुअल मीडियम बाय किंतु अमनो चेंज तो वो नहीं क्या आई थिंक गवर्नमेंट तो मातो ने डेफिनेटली हाइपने सिनी सोसाइटी में बरो संग निजे बितेशा अवेयर मांग नाय बाकी के अवेयर नाय मले जों सिनि गामि फांखा बा अरो निनि लकेलिटी आगरतला फांखा जों नुगै दं सो पाक्साबो किरजाव अमतो जानि जाय बेपार बरक रिपोर्ट खायनि दे खाया दे बट एट लिस्ट बरक ड्रग्स नामनि कन्सिक्वेन्सेस तमा उंमा खरस बरनि लाइफो अमले मासा सिजदि सिखांके ते मासानो सामाव हायसि अमा आवा संमनिता Ketabo ni tayo acting ni samung ro tui ba toke sam thani ro wan sobe ni bom tayo na harmu tui tong nang sa tui ba sung na khulawi sa sai kana ro ni ang belai hopeful je chinoro mane chini je local level ni story chini local level ni story hai ke but definitely global nai because bui nugya mani no se bui benai mu suza gule okay ang one so je tabok chinoro je bunch of filmmakers katal fight men definitely boro story kaise simple story phan khosaka aro chini flavor rokhe bukisa alka kan uzak thana whether it's food habits phanangkha chini kamung sumung phanangkha to kaise kok sanai nang khoroksa filmmaker ba actor ba musician ba simple kok artist ngani jaga ang sanai जेकुनो आर्ट नो प्रैक्टिस खेन मईता सकांग निजेनी कल्चर बा साक नो अमनो सकांग सिखांग किसी बिकॉज आर्ट बरोनी फायदा आर्ट फाइव सिनी सराउंडिंग्स निसे आर्ट फाइव के आर्ट संसिनी सराउंडिंग्स नो संग कहां के सीखे और नि आर्ट फाइने सो आवां सो संसिनी कल्चर नो जेस सिनी कल्चर नो सिनाय Culture doesn't mean that stage of thang samani punuka bam samani punuka sudo omayable culture ba culture nge bahake tong sini je ang saya je
tabung no ya kawi agini no adapt khai di haya but chini jesa sung je jaga khai mo tak chini samung nung ro amor to sung chini ni jeni no go sung practice khai ma blena ba chini kamung sumung ro nke tak chini tabo ang sana ri tak mani bo chini ka part of culture bera wa mani nke tak ani ayan tu tro nu wa je bo waru bai bo jeba sanamo tok ro khosi sanamo amor buchin part of culture ne kaisa nai ka ke part of culture simia agin dino to bosi kaisa ni qualification to mani hai de bata box sung academic qualification nai kaya ni ke agi to bosi chini qualification ke botro no besung I think khoroksa kereng borong no nawi around the 15 to 20 days ro no mai sung workshop ro khai ro ke ba ko bo sarinda tawani boni workshop ro khai ro khang ke I think chini culture tesha sung aware na culture no tui chini next generation ro bu nke ar ni sing si zara future filmmaker ro phanang ka actor ro phanang ka phaini ba then usamungo chini culture reflect khaine nke o mai ke na wan so je chini oroni film product ro haken su kana he amang man point of view ta yang pai thak di no sunga ni te kaisa musu je chin te rawo thai short film to ko ma khai le jo to na baksa bodol tong YouTube short film khaine tak nong no go no khine kaisa mo thai YouTube ro to soan so apa na mane film festival hai mo thai ro te phono ga ni musu ja ke borok bai ni rok ni mane ka thalai ga ni ke ka thalai khai ke bo mo thai te bu mane ham khai thai nei bo nong bo hai ka answer bela nangman question ang musu je sung joto jara oro tong nei ro collaborate khai sam khai ke sana sung om haya je sung sudu film festivals ro nai haya film festivals so rohmani reason tong sung because tak chini je independent filmmakers tong nei ro borno ro budget definitely kom so kom budget do sana angke nang phataro rohmani ni faida tong nang recognition manai moreover nang ni state no nang represent khai tong selection nang la angke award mai thina ke ta je manchi ni film best director and best cinematographer maza in title thani phajak festival bo award receive khai phajak then tak ni north east film festival mumbai yo nfdc ni campus so mi apro screening nge faida omon je sung buisung no nugu at least she was o acha om hai tong ta zaman ang ani training day so ns dio tong ro ang sakya ang oroni ke boro interested ng zo because shibaya sin paper as boro ro je hai sung hai boro interested kin sung language ni language to ma language kok san kang sao hai nge boro sung no oroni actually mane boro kha ka je sung kuskri his kha ka because phadan boro ro phai ke oro maximum tak je kono purpose doi phaila ke boro phai ba agar tolo jara phai thang pai boro je no man agar tolo culture kaise snu ke boro asu si ang ke kaise faida tong sung film festival sin film rohmani sung no help khaine recognition mawani phataro angke te kaisa kok kisa mani kothok plus kisa kha mani kok bo mo sung phataro recognition maya sak oro sung no ke pataro ya angke nang phataro recognition mana ingke bo phatarni hai nang same sanawi nang kuno dino bui mokolo focus o phaimi sung original content mas na hai ni bangine and sung phataro ro amata angke maybe someday chini film nugui nai thujagui phatani borok ni ba phatani organization phan sung funding mauni chance to omon bai sung ro ta phatar ya tabok nang thai je toke snam lai thani thai ne puila bakhago no tak thanglai tong ma hai je phwar age bo snam ja ga ta bo snam ja age ne bo koyekta content se ne ka tong definitely tabok ka sarma jaro go belai ne gap no jala hai ne hai mo thang sa phi mai no ja ke mo nang bom tai ke song je sini tirpani kaisa am tai toke ni je thai nang bom thai ke te nang ja bom thai te nang kho bom thai te sereng thaina ko botrong nin khao tama song kisa sa sereng thai to kong tong sung sereng ni sung nai bo sereng mau jokon nang film ni sini sung gabang film sini sasinai ang to film expertise ya but ani understandings ba ja ang nai mani sung self knowledge self acquire bkhaiman sung training nai bkhaimau
training na ke sao nang formal training na ke to ka kok si belai ka kok nang khorok sabo nang training na phai hang ke nang oro phai koyekjon nang ni je nang training na phai mani nang je different perspective mai phai mani nang bor no pass on khaimo nin baskang ni bororo no om kaisa tong nang jodi ang yang ke ba nang institute do chance mai ang ke ba pataro thangai ba pataro thangai pon serungman pataro thangai ke nang oro tong art practice khai art I mean that direct ning film making o thangai wi at least nang tak to books kabama available tong books pore nang knowledge kisa acquire khai then you start working with takchin oro je tongoi mani ro borok pon khaman nang pataro thangai ke and tekaise kok sanai I think theater khaise sanai especially actors roni bang ke oron groups ro wai kereng phanta bokaisa Belai ka hambai Pohar Jamatia no nangkuman kok thai rong no politisi amani bangai belai ka hambai